Changumba Osito. Heni musiaisia otondu ni ina kuyatea ni mwetu kavikie kumana sinduila mukamba wa konana uwe nasio kana sinduila mukamba watumia kila muthenandini wa thayu wake isani ya vikavana tukwithatikwa teania na mwene Kamba Cultural and Museum Center na hindi musiaisia na udhote tutambanie mwe ngine mwezo wa kilunkitu tumane mo akamba matumia chao na niki maikio tumia na hindi musiaisia ni kwa tumuthenani wa mundi nugu vikia kuisilia kusiokea kithio cha mukambega wa vikia na kutia nundu mukamba asya ndutia kwaku nokonea nesa kwene na itikalivo ndini wa kilungu Changumba Osito. Asante mbaitwa Akamba nina mukethia na nimubea kwa Mutongo TV kubika ku Akamba Cultural Center and Museum umundi nita wa mutuku wa muindi na ni mwambua na ni mwebwa mutangwa umo wakwa ni kwamba mukila kuletha wakwa umete na nyawa kwa kauma kwa mba nganga wakatika na ni mukamba kibindio ulawisi kana ngondu ye mwana na ulawisi kuona nduwe moisio na kaleo weka na otetikila kwika mundu ngi nai nundu ngai no wene na wisi kana musingi mutae ndakiambusha nina muthocia ku Akamba Cultural Center ila yiku ndua ya Ubilisiani katika kaunti ya Makueni mubea. Wow, we nigo watala janthimo misemo ita misamiati. Mukamba ni wera ayo mukamba kibinjo. Asante. Na ndi watavikia kutavya musiaisia tuiva lakini nduna manenga directions kana mundu wenda ukava avikata. Wenda kuvikava Kamba Cultural Center 2 kilomita tanana kuma soko wa Emali katika Nairobi Mombasa Road. Wabika soko wa Emali ni kukwata lelu ula uendete na wote na wabika kilomita 3 uipenduka kokone kwaka yesi la soko wako toe na indi wabike bya ni skulu no kuona ke wa ucha Akamba Cultural Center indi ututhoke tuendeye na kwebundesya na kumandakana kethio cha mukamba ni cietha cha mandikana Akamba langi ni mubea. Asante. Na ndi nienda tuambie na miyuela mukamba wesikie nayo aila watumia ndini wa thayu wake na unava utuambiite na kindu kibu ya kitembe nuwa tu confirm ya kanbe kitembe na ino ndo musiaisia ithembe icio nthe ciatumika ata na nimia ukana guo ni kitembe ndo nyina sisi aniona ni thembe yutuambia na ki ni kithembe na ciatumeawa kwa kutungia ngai mubea makuna ila mauma kuthemba nukuga kuma ndetoni ya kuthemba kithembe na kiki kuna wakika lelwe nukona kije ya wa ndeu aende kiyika lelwa andu maumo themba indi nundu ona babe ithembo maumo themba niwo mwoka indi muketanithia na kuthemba na kutane ya ngai ula umunengete thayo na umunengete kila muthembea na no cio ciatumika ibinda ya ithangona wamina kunya kithangona ni waenda indi mukatana mukakuna kithembe kwa uki ni kithembe na ni cha kithangona no ndumwe na ki no ndumwe ene no kibathukanya no size no size ino ndumwe ene na choki sio ndeno ndumwe ayeti ndumwe UK kini cha ukona ibinda ya utana ila kwethe ya kwena tela bwe amatu kone kwena ndanzi kwena nyau kwecindu cheta wane mukamba kinaka na cio kicheta wa mbalia na ngutha na yekila wabu yako na wayeketwa tu ika kunu yue zune ya ebinda ya utane na ene bindela kute ibinda ya mbanda ibinda ta ya thano ni wandu maenda kwitanethia na ni matume yake u na maitombe okingi ki ene UK nacio igitawa mukanda nuko na wobetwe nukuneketwa miondo yeli na ila ki ukunwa ciekila waba kinunu keki ya mukanda u yende yu aende mwabika ende yu ne ukuna yuzuwe wa mukanda nuko na wobetwe ne kanda na esietwa eyuma bwende witwe kai nitawo mukanda kwa nitukona ithembe cia mukamba sikibathukanio nende ithembe ibe andu ala makuna kana cha kikunwa no kila mundu ithembe ti cia ukunwa ni kila mundu pe ithembe ila yutaki
ithembe icio nthe cia kuni pe alama chawa ukethia usuni woko wokuni wa mbalia wokuni wa kithembe kwa wila kwi tamasinda no kanela kwi na ithangona isu pe alama ka ukuna ti kila mundu nundu mundu ni webunde acia kana acia wake wa ena wito wa ukuna kithembe indi na ithia tume gwa kithangona kila chandao aithaiwa aikuna kithembe utithia aketa wa kukuna kithembe nundu usuni wewe wake uningitwe ni aimu yeah na chone ona kindu kingo yake anikitwe anidram yuki no kithembe lakini kini kithembe cia kuyoki ukiwanzuki kana ukiwanzuki wa umotwa woka ukeke wa kithembeni na no kwa umio ila thimo ya mukamba ya kacia kathembe ka ulugu ke yu ukiwekia waba na weke wabu ikune kwa ne wayo tonda kwekala myaka ningi muno na bes twaje no science yitumikite ba nundu kithembe ki wenda kukuneka ukusa cha kaindu kake bau kakathu kianzebe o ikuneka wa mino kuneka uibinya katebinga yukithembe ki uchoke pateka na kakunwa ni kiluma piugetha gikunukeka mbakela mundu muimo kenda kukakosoke akucie okelie tosoke wake kwa ukene kithembe choke kene cha kuma kwa idha umae wakwa cha mwaka wa around 1942 nike kumuno ukene kithembe choke kwa wizu nejo ithembe ila chibatu usiona umonde naende nenda tuthinga likoni ya iku niona wina mithemba mingi ya iku asante taki wia wache waimo yuke kene kithuki kene mundu la windo wa kamaze iya yeke wabuke thukine nundu wa kuya iya yeso tumeka ana kuthuka ikaunyala mauta ma ng'ombe kwa uke uketa wa kithuki kiwe wacho nundu mwana kino aye kina cho ni kime kini kime na kime ni cha kuuya wa kithio ula wita wa kalubu wa mukamba kitumite kiloko na ba wa mina kutua ngoyo yake wa weke yake kune ki ila ya tuone emili ne emili ila tu kwesoyona na ndio yake ya meatine na baidela medene tatu ndio yunya uke wa kuwe mu kwa uke nikime iyo yatini yu kutune we muatine otondu watu mewa na kamba niona kiku kingi kithaitwe na mukwa wetwa mukwa tiwa wetwa mukwa na juki wia wacho mwauna niki kithaitu iki gitawa kwa kikamba kine kitete na nicho kiku cha kuutake wo na nicho wewa mwetu wa mukamba aele kwithia esi utha kiku akathio sine akautake wo kwa uke ni kiku chake wo cha kuona muongo kana cha kuona muongo kithaitu ukathaiwa na ende uikua kuma sine weyete kiwomoshi matukate vingo ya tap bebele kiyu ai mondo wecho bo wa kukula kiwose nachoke kaketa wa kathacha kana kamuthacha ni wiziki kamba kipathukani ka ukua ila mundu wendete safari na noko kakwiki ila ukwenda kwita mundu la mwendo upio umutume kundu kana mwithona ngewa cienyu kwogu pe kime ochoki na pe kathacia twache kwangelekanio pe mwana waku wonie mwitu muna ekwenda twa kumwivasia mwici kwangania kwogu ita mutumia kanoka uke wa ndweli na muyiki ya kathaciani na indi muyika lande muinywa winake lakini ona wela uendete safari no wiki okepu wa unusa wi safari ni na saa ingi muthacha nutumika okukuo so ila wi safari ni ukeki abu na witha na ando ukethia ne wa ukwata neza kwa ukeku keki ta wakathacia na kiku kicha kathacia ni chicha atumika ni kuonania ndai ata selani mwitu tondo unatu ya mwana kiwonie mwitu bandu withi kuthoka kwa mwitu ene ne lazima mundu athi akuite ne thanda na akua kweka wata no muthacha ni wa kwete ya mundu uimutuma na muthacha no ukua utwaite ndeo ne kwa mwitu na ndeo ya mukambete ti ndeo nundu niwe wakwegwanithia aimu ma muchusu na aimu ma kula mwana ke umete
patethia nigwe ne lambu yetilawa ilamba kameke twande kwa uyu muthacia we maana na ntheo iteuki atumea makacia tindeo ene. Wow, naindi nenda tuthi kwa kindu kingi mbiso na ine simbiso isi atumika kwa kuinga kivito kwa kuika maundu maingi wese kila kithuku kwa guya kigu kivithe yes ene tutambiye neno yu mbiso no mbiso ino yombe we kuma chumbe yone keta wacha kwa katia na undula webonekana andu ala mese kumba mbiso yu matialete yuko kamba owa makueni ndisika na mabike 10 na kindu kimwe cha kamba Cultural Center tuyendo kunde chando ubo owa kumba mbiso nundu mbiso nenzio yomba wana muthanga inu ni utumeka kuua icio na icio cia mbiso cie moyo kwisi amaleve iyo nundu dedicate wa uwana mazilia na jendu ingi chielika kindu kingi isamenai kwa icio cha mbiso chitha cienzio muno na mbiso enu neyo mukamba watumea kuua maleu make teno june kuua icio na ko kaini ne utumeka kwa kuua mboka ukethia weke ano nipu chaku chipiane sa tutumeka ukethia leusu we maana ko wende kwa tujoke imbisone tumana tume mabatine na undu waweta biso itembebye mbiso la yeta wa ili kano eno mbebye ni tumeka kwa ithito kuingia mundu whether ni mundu wako ikanae na ndekwenda na binambe waku ni umuingia mbiso itoke wake thito cha mbiso na neke thuku ende ne joka ende mukewa na haki kauchana ende chendula moko manewa iteso kwa uyu mbiso still nayo ni tumeka kwa pande ozu kwe mbiso nene itumewa kwa keguo kweke yake guo kwa mbiso ne yatumeka kuua kuua icho kuua mboka na kweke yake kiwu na kuinga kithito era mundu wakwika nai mbiso nene ocha kuinde ya maiyo ende ne asia mbiso ni tumeka kwa kuua mboka kuua icho na kweke yake guo na kuinde ona maiyo kwa mbiso kwa maisha mamu kamba ikwatene na ikuila tuona ende ne itethia we mwingi muno. Wow, naindi nienda tutanambo kwa tothumo munini utwelese yulu wa kini chao na niona china munana hevano asante eno nende ndi na mwethe eno meci mingi ono monde ndi yo nundu mukamba bata na muthokoi eno ne ya ukima muthokoi kana kukima mbemba ela ukwenda kuua usowekie mbemba de ciinda wa na itekimwa na nde na mwethi na ende itichoka inge itethibwa na bia la tukona ba mabia mauthia mwe kana wimbe kwa ketumiku nde na mwethi sitha kwa kila muci wa mukamba cia lazima o mundu matukune kuo meci mwe na nde na methi nundu muthokoi we bata muno kayune kuno kithija uthia muthokoi o biyo yethe ayu mundu gutinda kimete muthokoi o nde atumeka hau. Wow, naindi nuto notere museso tunambo kwata break nini kana thumo munini wanda tikemo kamata vya kamba Cultural and Museum Center thiba na mundu enda ubika ba abikata etha mwindini wa mitandao ya mikumuka nilela ni social platforms kana namba ya simu ukamanenga nikenda makaende ya nokwata mavundi sio makwendea kuia kithio cha mukamba. Asante otondu tete na weta akamba Cultural Center yeko ndo ayo vele chiane kilomita nyanya kume male lelo no akuma male kuthi wote na katika mitandao tuna group yeta wa Akamba Cultural Center and Museum kwa Facebook na kwa website to tweta Akamba Cultural Center na kwa Instagram kwa mitandao ne twikuo na yende wabika ko wende ni kundu kusio kwa usoma kithio cia mukamba ni twathocia kila mundu na kana tuonde na kuya kithio kicha mukamba nundu ke yake thuku na nikito no tutethia muno mabindani atukite nundu twikula cia ni kia uma itu mekala miaka ningi na ithi tutikwikala naonekana peke ndo cia kithio cha twatie kila tukwenda twatungia kithio cha mukamba tutethwe ni cindu isu na kana twikale muno na twikala maisha maseo. Wow, nani musiaisia ni kwatiwa vikia kwigua ndeto sina vata muno sia kuthingililia kithio cha mukamba na indi ni mwavikia kutevwa ni mutu kana kithio cha mukamba kiyai kithuku na indi ethani waona veva ta vikia na kuikia viti wende na kuungamia kithio cha mukamba ndigwa teka newa vikia kuona miyo imwe ila mukamba watumia sivu ithembe mbiso ndi na mwithi na
na sino bingi na ni musiaisia ni kuya kana ni utia na musemo ula wasia kana undula wasia kana ndi na mwithi sindo na ni kuya withe na ndo na munyanya u otondo ndi na mwithi itatiana ni simusiaisia kana ni wista muthokoi na otondo tumia ndi na mwithi kukima udakima muthokoi vatendi na utakima muthokoi vate mwithi vikia kwenda munana u kilungu ni ngomba usitu kila wete waninye ni Veronica Siombua ndini wa TV ya kuya Mutongoi TV ngwatanio ya mukamba yakaitu kwate uthumo munini. Ngumba Usitu